rekoh, Goran Šljivić dolazi nam iz Celja. Evo ovdje smo večeras u Trbovlju, čini se zaista jedna lijepa manifestacija i čini se organizovana na zaista visokom nivou. Pa uvijek sebi kažemo da ne može bolje od prošli puta, jer prošli puta je bilo ekstra i bilo je predivno, ali ovo je nadmašilo svaku očekivanje i stvarno smo uživali u tome da opet kažemo sebi idemo dalje. Čini se da je najljepše nekako u cijeloj priči veliki broj mladih ljudi i čini se da su mladi u Sloveniji prepoznali značaj očuvanja naših običaja i tradicije, baš kroz svoje učešće u klubovima, u kulturnim društvima, u okviru Saveza srpskih društava Slovenije. Pa jeste, imamo napredak jer vidimo to i kroz crkvu i kroz društva po čitavoj Sloveniji, da sve veći broj imamo i na veronauci, na radnim priredbama, na kulturnim manifestacijama po pitanju učenja vjere, kulture, jezika. Naša omladina je jako tu pozitivna i sve većem broju. Hvala puno. Mogu, hvala.